Oy! Ador! Agriin ka! Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Hada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Hala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrek ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napanagdahi pag. Ay na, napandamanin ijay piyestaan na. Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak dadya akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Ay, nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy nuyam akanayon, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Wag. Umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas. Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. Amaya, ano tararamidan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam. Oy, kapapainda ka nga aramidan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kaw. Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, Jakon ka ba ilan? Napunwan ako na, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kunti amin ko. Ay, sada. Ay, po, nakakigin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay, na. Saan manatila ibagbaga? Ala, uwalang. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly idi kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na di kabsat ka, beya. Nana, Aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur paylaeng amapan agbisbisyo. first time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kabsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat.
Anya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at timang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito'y labamaw. Anya day tangay. Makapadurman na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ikas taking ka. Ngam kaslawan deng gamay. Ala, agawaram. Dali mabisila ka. Maulaw akon itinakaro abisin ko. Anya mo tikastoy nga asawan. Hay. Ay, agpupuudot manenta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay ngamina na na. Sakbay nga adawam ti lulutuam. Tik-apam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasang inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isut naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Roko da mga milanay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din di diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagays. He, di diyang asawa ka. Di natatarimaan sa glaba. Namansaan mo ti bado ko. Ay na, makangagman ka na di diyang babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipanguntam kan kwa na kabagis. Ay na, ngudyak ungtan, agruam na na. Bakitanan, hindi na mo aramidan na. Ador, Kita mo atong badong na ay, naman kanan. nailaok siguro iti di kulur abado da ita, iso naman tiyaan. Di na kidiamuan, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na tarimaan ang titrabaho na. Awat servina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmaritester aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa eh. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasiga palpak, karamid na kabagis. Nili bakat.
mabalinti sumurot kiniparidan niyo. Income makipesta di kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka mapan. Awan pa'y linanga na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkulang. The Fred ken Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He, impakada da pa'y mo't ko mga imuna. Talas todos mo't dagidya at tao. Ha? Naggawan kit nga urbalidad dagidya at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay mat ngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso dahita. Rupat kwarta dagita at tao. He? Unay kan aya. San man nakasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak midladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbate, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ha? Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ro. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Ha? Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na siputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya? Ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat tanayjay. Ador! Adulat ta dagiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Makiin-inagag ka pala iti sa balay. Sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahilda kin friend. Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak kaniso si Mau. Kasla kaya kung tumangdangran ko Ay, ang pupudot manan.
Amuklat kan ti makagapo. Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan agpupudutan. Agam ano sakon? Tinapatag. Sardengan na dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa'y aya na itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay, wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anyang iti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ipagama mapankag sibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urahin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay ibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Wala para tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nangiti kaya alam na. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, tiarak, Sambas. naibusay. Itulod ka paray. Ay, sana pare. Kabalang na ngawin na sasak pare. Kabalam ka tayo. Kawala. Ako pa. Ipag, saan ang nagawid ni Ador Iderabi Madanaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Ngamdimat nagawidan. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Auntie! Nagkalador! Ha? Ne? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natin nagkanoy dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, ante. Bakit? Ewanin. Di ako makapagna. Natukol ka sa tito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin ako ma. Ay, jak amo ti sawagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay-ayatan ka ka-asawa. Kasi nagpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan sa makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Ay, depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulak taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawanak ka din. Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak gapoy tararamidan ta sawak.
Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng gagumak ti nagimbag. Aging ganay ninutmutla na kapag naakmanan. Katapama na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Katita naragsak kami manan, nagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Please like, share, and subscribe. Thank you.